I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi klip na našem YouTube kanalu. Ljudi, u današnjoj epizodi ćemo snimati klip o Jarenovom podrumu. I ljudi, kao što vidite, poslije 2 mjeseca mi se opet vraćamo na YouTube, ali i dalje imamo puno obaveza oko škole i prijemnog i tako da nećemo ubacivati baš puno klipova, ali trudit ćemo se da izbacujemo barem 2 klipa nedeljno. I ljudi, također imaju neke promjene na kanalu, kao što su na primjer promjena da više nećemo snimati klipove samo vezane za Naruto i Boruta, nego i klipove o ostalim animeima kao što su Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Another i bilo koji drugi anime, ali i dalje ćemo snimati Naruto i Boruta, ali samo malo ređe. I kome to smeta, nek se slobodno unsuboj sa kanala. I ljudi, također nemojte mi pisati da ovaj klip imamo već na kanalu. Ljudi, onaj klip što je Vule snimio o Jarenovom podrumu je samo teorija, dok u ovom klipu imamo prave dokaze šta se nalazi u Jarenovom podrumu, zato što je izašla manga, mislim, koliko ne znam, chapter 85. I ljudi, ovdje sam spremio neke screenshotove i stvari koje sam mogu da prikupim vezane za to. I da ne dužimo mnogo, mi se bacamo na video. Ok ljudi, kao što vidite, ovdje možemo vidjeti Mikasu, Erena, Levija i još neku osobu, ne znam baš tačno kako se zove, kako su se vratili u zid Marija da bi mogli da vrate, to jest da otkriju tajnu koja se nalazi u Jarenovom podrumu. Kada su se Eren i Mikasa vratili do njihove kuće, oni su počeli se prisjećati raznih stvari iz njihovog djetinjstva. Naišli su na podrum i sišli iz njega. Naišli su na jedan mali hodnik koji je vodio do vrata. Eren je stavio svoj ključ da bi otključao vrata, ali to je bilo uzaludno, zato što se vrata nisu otvarala. Levi je onda uzeo i probio nogom vrata. Kada su prošli kroz vrata, oni su ušli u neku malu prostoriju. Počeli su da razgledaju unaokolo ne bi li nešto našli. Kasnije, Mikasa je naišla na jednu fijoku, za koju je bio potreban ključ da bi se ona mogla otvoriti. Eren je stavio svoj ključ i uspio da otključava fijoku, u kojoj su se nalazile 3 knjige. Oni su otvorili knjige i u jednoj knjizi su naišli na neku staru sliku neke tročlane porodice. I ljudi, i tako se završava ovaj chapter. Sada, kao što vidite, ovo dete na slici, to dete bi trebalo u stvari da bude Erenov polubrat. Sada, kao što ste vi mogli da vidite, ako ste odgledali sve epizode Attack on Titana, u 12. epizodi druge sezone, pri kraju kada se pokazuje onaj kao majmun Titan, ne znam kako da ga nazovem, na njemu se vidi jedan čovjek. I baš dosta ljudi tvrdi da je taj čovjek u stvari Erenov polubrat. Znači ne znam zašto toliko ljudi tvrdi, ali ne znam. I kao što ste vidjeli, taj Titan ima baš dosta toliko veština da su čak i onaj kolosani Titan i ovi bojali da uđu u borbu protiv njega. I ljudi, ne znam baš tačno šta bi slika ta trebala da predstavlja, ali ipak mi smo mogli da vidimo da su oni pronašli 3 knjige i u te 3 knjige se mogu nalaziti neke baš važne informacije ili biografija te porodice koja je tu na slici. I ljudi, koliko ja znam, u 3. sezoni koja izlazi za nekih mjesec ili 2, nisam baš tačno siguran, treba da se radnja vrti oko tog Erenovog kao polubrata. I ljudi, znači ovo je stvarno zanimljiva teorija, pišite mi vi ako znate nešto više, ali sad bi to bilo to za ovu epizodu. Ako se video, ostavite like i sub, a mi se vidimo vrlo uskoro. Pozdrav!